ya semoya mesong ya lekgolo. Ke rata go leboga gape le moruti wa ka moruti Maponya o ke rileng ke mo fa tsona ditaba tše a bula pelo a ntakaletša mahlatse le matlhogonolo a ntopolola le lekgotla la kereke ya gešo Polokwane City. Phetogo ye e ratagang ye kgethegileng lentswe la mesong ya lekgono re lo lo hwetša mo bukeng ya Ezekiel chapter 12 verse 28. Our scripture reading from this morning will come from the book of Ezekiel chapter 12 verse 28. Re tlo gopela ba ba ka re ballang ka Sepedi lo ba ka re ballang ka English. Ezekiel chapter 12 verse 28. Okay, re ka Sepedi ba na ka tsela bjale ba botle gore morena mongwe wa botle gore mantšu ka moka a ka se hlwe a diega lentšu le ke le bolelago le tlo direga o re yalo morena. In English from the NIV it says, therefore say to them, this is what the sovereign Lord says, none of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. Ya lentswe la thero ya lekgolo ke no more delay. No more delay. Sa se se nthabisang kudu mesong ya lekgono ke eme mo pele ga lena phethego gore ke eme pela phethego yeo e šogofetšeng. Ke eme pele ga phethego yeo e šogofetšeng. Ge re ntše re ya ge le tsamaya le nna le tlo kgona go kwešiša le kwa gore why ke re ke eme pele ga phethego yeo e šogofetšeng. Mo re badileng gona re badile mo bukeng ya Ezekiel. Ezekiel e be ile o mongwe wa the major prophets, 5 major prophets ba ileng ba kgethwa ba bitšwa ke Modimo. Ezekiel e be e le morwa wa Bazi or Buzi gomme ge e le ka lebitso la mmagwe a re fiwe lona ka mo bebeleng se se butšwang ke gore e be le mosadi wo mo botse wa ratang ke monna wa gagwe. Mme yena papa wa Ezekiel e be e le moruti. He was a priest and a high priest. So Ezekiel o belegwe ka lapeng la seruti ke mo ile a thoma a ithutela boruti le yena a ntše a trainiwa ke papa wa gagwe go fitlha mo e bileng Modimo a mmitšang ke seprofeta. Lebitso leo la Ezekiel le bolela gore God strengthens or God will strengthen. Ka bophelo bja Ezekiel a re botse kudu ka bona re no fela re no botšiwa ka gore o ile a ba le mosadi gomme mosadi a gagwe tlhokofala yo re hwetša mo the book of Ezekiel chapter 23. Gomme go tlhokofaleng ka mosadi ya gagwe Modimo a ba a mmotša gore do not mourn your wife. And you can ask yourself as a man, if God tells you don't mourn your wife, or as a wife and God tells you don't mourn your husband after the death of the, just continue le bophelo ka mokgwa le. Tsela ya boprofeta ba Ezekiel e be e le thata e sa tshwane le ba profeta ba bantši ba Modimo a ileng a ba bitša. Ezekiel o biditšwe ka nako ye e le goreng setšhaba sa Israele se bothopša ko Babylon under Queen Nebuchadnezzar. A se ka nako yeo fela mara ebile ka nako ye le goreng Israel was very rebellious, ne ba rapela medimo e šele, spiritually stubborn, disobedient of the covenant of laws tša Modimo. Ke nako yeo Ezekiel a biditšweng ka yona. Ezekiel kwa leloko la Juda o goletše motseng wa Jerusalema le ge e le gore nako yeo a bantša gola setšhaba seo ne se le Babylon.
ministry wa Hezekiel mo thomang gona ge modimo a mmitša mo romela setšhabeng sa Israela ke mo bontšha gore bjale modimo o be a nyaka go iša judgment, a nyaka go judge setšhaba seo sa Israela seo sa mo theeletšego. Mara seo ke se ratang ka modimo le seo se ntše go se bonagala a be a ntše a nyaka go otla setšhaba seo, o be a ntše a ba buletše monyako wa gore ba ka sokologa a restore setšhaba seo. Re tla gopola gore setšhaba sa Israele ke setšhaba seo modimo a se kgethileng a ba se rata go fetiša ditšhaba tše ka moka. Buka ye a Ezekiel chapter 12 ka moka ga yona, the summary about it just shows more setšhaba sa Israele se leng stubborn ka gona, se sa tshepe gore lentswe la modimo, kotlo ya modimo e tla ba fitlhela. Gomme Ezekiel o be a leka go ba lemoša, a leka go ba bontšha gore modimo o a bolela le lena. And Ezekiel e be le mo profeta o e leng goreng he doesn't sugarcoat ge a ntšha lentswe la modimo le tšwane le bjalo. And buka ya Hezekiel ke buka ye nngwe e leng goreng a se ba Kriste ka moka ba e ratang ba rata go e bolela, gobane this book talks to you, it has got a lot of judgment. Go sa ke tsebe o ka khila Bible wa e latla tšeo di tswang ka mo di a betha pelong go bala buka ya Hezekiel wa kwa gore mo modimo o bolela le nna and o tlo ke tebelela wa lebela ditsela tša ke di sepela ke tsela tša mohuta mang. There is a lot of rebuke from this book. However, misong ya lekgono, this scripture, when it came to me, it didn't come to me as a way of rebuke or as a way of coming with a high judgment to the congregation of Polokwane Central. Lentswe la modimo mo chapter 28 le reng bjale ba botše gore morena mongwe wa botlhe gore mantšu aka ka moka a ka se hlwe a diega, lentšu le ke le bolelago le tlo direga gore yalo morena, no more delay. Mo re phelang gona re phela nakong ye le goreng ditshepišo di a diragala, mabaka a beiwa ke rena batho. Re dira ditshepišo re tshepiša bana ka magae, re dira ditshepišo re tshepiša balekane ka gae, re dira ditshepišo re tshepiša batho mo lefaseng e fela re sa di phethagatše. Re tla dikerekeng re rapela re kgopela modimo tšela le tšela e fela re fitlha mo le re mo felela pelo re bona ka re a phethagatše lentswe la gagwe. Mara this morning the Lord says no more delay. Ge ke thoma ke rile ke thaba kudu gore re rapele ga congregation e tšhogofetšeng. Polokwane Central ke tebeleleng mo le tswang gona le ke tebelele mo le dutšeng gona. Lebelelang event e re tswang ka mo go yona was here in the gala dinner. Ke potšiša gore modimo sa tlo dirang ka gara congregation ya Polokwane Central. No more delay. Go tšwa mathomong le dirile dipolane wa dumelwa gore re ilo wa ga moago, re ilo wa ga kereke ye e leng ya Polokwane Central. Go bile le bao ba ba sa kwaneng le jona ba sa dumellane, mara o bile le bapelo tše thata ba ile ba re a ema ke mo re yang gona ka ge ba ne ba tlhatlhwa ke modimo le kgono le re ka maramago bobotsana wa Polokwane Central. And God is saying no more delay. God is saying into our lives that whatever not only as a church but personally, whatever that you need, whatever that you have been asking from God. I remember very well the preaching Muruti on the first day that Sunday over in a carpet thero ye be bolela ka re le dutse ka ram matlo a magolo le bereka mebereko ye mebotse
le bjala mara le sa bone tše di botse gobane moaga wa modimo bo se o fela. And this morning God is saying that now that you have built my house, I'm saying no more delay in your lives. I'm saying no more delay in your life. Le phuthego ka moka tsotlhe tšeo le nyakang gore di phethagale ka mo kereke tšeo le sa nyakang go diša pele. God is saying to you this morning, no more delay. Just pray and give everything unto the Lord, whatever that you want, and God will release all the blessings that are due for Polokwane Central. God is saying unto you that the land that I've given you, go and possess it, because this is your land. This is you are not in rental. But this morning the Lord is saying that I'm releasing all the blessings unto Polokwane Central, on all the members of Polokwane Central. And he's saying, no more delay. Tell your neighbor, say, God is saying this morning to all of us that no more delay. Say, no more delay. Ge re lebelela setšhaba sa Israele ke setšhaba seo ne se sa theletše modimo, ke setšhaba seo e leng gore modimo ga ba leka go bolela le sona ne ba sa mokwe. Go fitlha mo moporofete Ezekiel a fitlha ba botsa modimo o re lentswe la ka le sa tlo wela fase ke lo di dira ka moka. And this morning the Lord is saying to Polokwane Central, if you submit them unto the Lord, God is saying no more delay. Molaetša wa lekgono o bolela le rena ka ditshepetšo tša modimo tšeo di tlo phethagalang. Molaetša wa rena mesong ya lekgono is going to warn us about the seriousness of God. Go na le lwetšo modimo mo ga tshepiša a ntše le serious ka tšona tshepišo tšeo ba bangwe a re di tšee le tlhogong. And that's where we miss our blessing. And God is saying no more delay. God's timing it's perfect, and God's delay is not denial. And what God speaks concerning our lives, that is why God is saying no more delay. Ezekiel 12:28. Ntlha ya mathomo e re lentswe la modimo anke le pala. God's word never fails. Setšhaba, motho mang le mang, molekani wa gago, ngwana wa gago, batswadi ba gago ba tla go tshepiša dilo. Ba feta ba tla go botša gore ngwana ka dilo di šala kana ga o diragang. But what God promises you, He always deliver. He's not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Whatever God promises, o tlo di dira. E fela bothata ke gore a re ke phe nako ya go theletša modimo, ya go latela seo modimo a re se dire. Re motla ka pele ba nyaka go mo thuša. But this morning the Lord is saying that Polokwane Central, if you listen to my word, if you abide by my word, la ka ntheletša la dula mo moreneng, ke re no more delay. Baratulo ba baratang ka morena wa rena Jesu Kriste. Ke šetše ke boletse ke re the delay of God does not mean denial. Re no ba re felela modimo pele mo maphelong a rena. Setšhaba sa Israele se ile sa se kwešiša modimo. E fela mara a ke nagane gore a se ba mo kwešiša fela. Setšhaba sa Israele ne se na le matepe, they were spoiled. Ka Sevenda ba re ya itsindengwa ba bore mara badi ya itsindengwa ba ba tshi ḓivha zwo tshiṅwe na tshiṅwe tsha vhumano vha tshi ṱoḓa mudzimu ḓo vha itela enngwe le enngwe ye ne ba nyaka modimo tlo ba direla a se nna movenda ke no ba ke se ba Sevenda ke le ka serala mara xin'wana ba xela ba xikwembu ba xi va endlela a va tiva ku loko va ya kwini va endla yini loko va lo cinca va nga khongeli va endla xikwembu xi ta va nyika modimo na va fa they were so spoiled.
setšhaba sa Israele ge be se bona